rin sang photography YouTube channel tier 2 te kan lo welcome le chewa hei vo in hi May ni somni pakwa Thursday ania chanchin thar sport news football le chang kha kanon da bel le dona football news te til sport news kharlo po tol chung news te national news te ramchung news te khovel pon international news te tin sport news te po kha atul kha karon da bel le dona suita ang khanin me ni somni pakua me thatop kan lo thleng chho le der me hei tun lai tak hi voin te po kha sarkar in central lamatang pon cholte aron puanga sarkar chol achan bera chuanin zirchian nan mudan in khochia le thlipui le ruwa surna sa tur khanin zirchian na khana langa khami wang khanin ngani chiat tok te leimin le enge mopala natural disaster kan ti chiat tok te anom lo nan enge mo film khur thil thuwa chol sarkar poina puanga kha hei voin te po chol angania tin suita kang khanin hei kan topika kan lut so hal mopanga news lampang chanchin thar lampang kha kanon da bel le dona amasa in kan topika kan lut so halang LBS Suzuki 22nd Inter Branch LBS Suzuki 22nd Inter Branch YMA Football Tournament inelna sangni le somni panga semi-final voina khanin khel zo anita soita kang khanin team ni anchak lawa voina team ni chakte kha semi-final match team ni chakte khan final an lut ve khami chungchang kha kanon soidona hei central YMA Football in elna hi soita angin ngai hlut alo thei khop maya kumti nan tilem lawa amaro chu anti kum hi chuanin boruak anei lian thina tun kuma po hianin mipuin kan enna sa munom kan titlang ti hailo theilawa chuwangin hemi chungchang hi ei chanchin thar wina kha kanon update anga hei wanglai ni page hianin aron ziak do meya fans chungchang te tin heta champion to hote YMA inelna champion to hote ha aron da hemi YMA inelna champion to zinga hianin champion to zinga hian republic veng che hi ladam omchunan nia ba khichu champion thar kan mudon ti na ani team dang an cham chuanin ladam omchun ani soita ang khanin republic veng hi 2005 khanin kan chama khami chungchang kha kanon lut chho anga masa in khel masa semi-final match khel masa voina khanin amveng south le bethlem veng thlang anin khela khami chungchang kan soilok anga soita kang khanin voina khanin semi-final match masa zoka amveng south le bethlem veng thlang an khela bethlem veng thlang player ramzawan minute somni parukna goal khat akhunga golom chun ani goal dangalu pel lawa BVT te 1-0 in amveng south laka ne nan changa hemi chungchang hi kan soilok anga RG Stadium mall puya in khel masa zoka hianin heya munom khop maya semi final chin ani to hi chuanin boruak ani to voina khanin kazukala chun lon vela khanin turvel lamin walbeng lama kazutlana fans khan tam khop maya amveng mi pui enge moza amveng south team an khela wangin amveng mi pui an kal dula an tam khop maya fans te potin BVT lampang Bethlehem lampang po fans an nga match mu nom takania goal scorer hi 1-0 na goal khung tu hi ramzawa Bethlehem veng thlang player ania ani hianin 26 minute golom chun kha akhungani hei players te hi soitak ang khani nei kan lo tilang zoi anga
Bethlehem veng thlang player hi soitak angkhanin BVT kan hrathina MPL club te po Bethlehem veng thlang chu club tha nei khan ni shima kami wang khanin an tha an tha ti hriat na chu hei Amveng South 1-0 in an hne clean sheet an nei theni chumi ba kan khel to ho kan enin tunin elnabi ka Bethlehem hi team tha BVT hi team tha an ni zia achianga final an lut ta chuanin hei chu soiwak tura omlawa a second match zo kha kan soyanga semi final match ni na zo ka khanin Republic veng le Durtlang anin khela khami match chungchang kha kanon update lenga soitak ang khanin chhun lampang kha khuat le mina tha choma lampang kha sur de mor borbora voin kha dar som chhovel kha sur na sa amaro chu som pani nu lampang kha tle mina ron zia ta dewa a khel ma sa jok te hin van neya BVT le Amveng South te in khel hin van nei jok ta khuwa tha dewa tlai lampang kha ro asur na sa a hei kan veng te an khel ve bok nen Republic kan juk ena ro sur kara khoche kara dar ni le chan ve an in khela om sia kan veng hei information mai ka ten awa veng chung mi puiten in khel kan veng khel itoi omang u I khanin supporter fans nga andu sia khami wang khanin tlom ngai chuin khonge ma ni veng te chu ti in kan juk tlan thla khoche kara raincoat nen two wheelerin kan juk chuka amun kan then thla khanin tlemin an lo delay a chhum kha jing na sakhom maya RG Stadium field khanin khami wang khanin an khel lok thilawa 2:30 a khel tan tur tima sela an tan tai ta heta amaro chu an khel an tan tai lawa match khan khel ta Republic veng lamin hun rei lo te minute som pani na leka free kick zirte Republic veng lamin in khel kan tan deuh chautin Republic lamin minute som pani na leka zirte free kick chu thazet mai chu keeperin a save pera anem per out si lawa anem per over si lawa khami per lo chang futu Republic defender dan moyan minute som pani na 1-0 na Republic veng ma shoi na goal 1-0 na akhung ta chuanin an khel chhozela an khel chhozela 1-0 in ma kan shoi ta ni Republic veng chuanin hi a time hi adadik lo ani mai theya dik lesi chuanin first half 1-0 khanin ka sia chuan second half lampanga kan han en lenga minute somriat nulama soita kang khanin second half in khel mu nom chho tan veu meya minute somriat pani na Republic veng in free kick mangin goal ni na 2-0 na goal an khung le ta eflalrin puya wal puya free kick thazet mai chu minute somriat pani na goal moi tak free kick goal kha anal khop meya goal ma sajok kha minute som pani na zirte pet kha thakop meya Republic midfielder tra ania zirte pet kha thakop meya ki partan khanin nem over ngai nam lawa khami per khadanan an khung bokatin minute somriat pani na an wal puya eflalrin puya soile taila atlas is permanent kanti tong khanin athiam alangai reng maya akum upato ma sela ala tarlo zia kan hut chiang non le hei tuni nel na te po hi amata na tribute deu big ani thenga abekin hei akhel top na nulam mani tong eflalrin puya po match tam anei to longa maro chu Republic veng football tan goal poimo tak tak alo khung chho to hei khelma sa quarter final chhowa te po khanin chakna goal te kha khozol kan tum te emo match masalama te pon lo khung to golom chun te khateng khanin changkai khop maya tin 2-0 ani ta Republic hi chak to anin ngai to timayang minute somriat pani na le minute somriat pani na 2-0 ni sia
in khela top lamani to sia 82 minute 2-0 in ma kan throi wang chak to kan ngai ma se in khela mu nom tan ta chia minute somriat pariat na durtlang player Matthewa hianin chiang set main d line pon deuh set atangin keeper tan save ngai nom loin a pet gola 2-1 ani ta durtlang lampangin goal khat an khung ve ta a chuanin in khel a top don lam to full time ani trepa minute som kwa le palina hun top ma set hei an van nei khop me durtlang hi chaklo turangai ton ni 2-1 ania 90 minute a zo to a minute li referee na pek bela a minute li na chuan 94 a Joseph ana khung ta ni chiang zet main d line pon box pon atangin hazet mai atangin goal kila ti mayang goal chung kila tak mai akhunga goal nal tak mai ania khapo kha voina 90 minutes chunga goal lut shim he chu anal khop maya first goal te po kha alu dan kha han en taila free kick atanga ball ko takakal kiparina a save thelo lo per kan khung te ni ta tin eflarin puya free kick po kha soisel bo khop anal ani anal tin durtlang player Matthewa somriat pariat na minute somriat pariat na ti gola Josephan minute kwalina kwal 94 ati goal poka khang goal li kha 2-2 na goal kha nal khop maya ti khanin extra time lo thei lowin khel angai belta extra time an khel chowa team pani te anin be to khop maya an chaw deuh to chanchu match hi amu noma in khel kha tun in elna chonin amu number pol tila voin khel shima kha chonin amu nom khop maya chonin extra time top lam ani to extra time second half ani to hun top don minute za somni thum na vel bora khanin sirsia tan bola changa nal tak main soitak ang khanin sirsia ta hi atha khop maya extra time khanin chan senga maza kha hlani ti pe ti goal phe na goal sure kan ti ang chi voi thum voi li chho vel kha hla pet over te goal ban ti per te anga khop maya chuti rolin dur tlang pon second half a khanin voi khat kha chung kham kha non ti per boka khatiang khanin match kha amu nom chho per khoma goal polut nema tin soita ang khanin minute za somni pathum na Atletico Madrid Academy te po lo zukin zirto sisiata class aron lang ta nalzet main d line bula bola changa atran lut don chiati kha durtlang defender in a low tight lua kha free kick kha chakna goal ani ta ni 3-2 na goal ni turin pet goal ta ria ta hi player class ani zia aron lang ta ti khanin 3-2 in Republic in final an lut ta chuanin hei kan soibel lok anga hei kan soibel lok anga soitak ang khanin tun in elna bi ka hianin hei team thatak tak an tam khop maya veng then khat team then khat pe chuanin ISL player te I League player te ISL player thate anda thei position hianin anda thei nel nol vek maya durtlanga te po soitak ang khanin ISL khelte an nei nola amaro chu player mal angin kan mention lawanga khami wang khanin match mu nom takani hei soitak ang khanin kan veng an ni boka Republic rai chu soitak ang khanin kan lo tran ve deu lo thei lawa mani veng dang tran taila thak dona kan veng veng mi puite kan ni wang khanin kan veng khelan ni khajonin kan tran kha angai ve dewa kha mi veng tan dei kha alo chi silawa khami wang khanin choitak ang khanin hei amu nom don khop maya final a kan soitak ang khanin ti hianin a chiang ta Bethlehem veng thlang versus Republic veng ani dona hei kan soibel lokanga ti khanin kan soi zota semi final a soitak ang khanin voina match mu nom tak pani an khel zota a BVT le Republic final ani dona hei mu nom don khop maya amaro chu Republic hi keima chuanin champion turin tun kum chu karing dewa
an van nei tlung chho man khel voi khat na tanga semi final match thleng kha kan han en chhoin an thiam le an thei na chu thu san ni ta sela van nei chak kan ti angkha atam em chu BVT te point in thonga amaro chu tun kum hi soita angkhanin republic veng kum tan kum engani kum van ni kum ani mai thaya chu kai tunin rin ni hianin ni somthum pakhat anin ka sia khuate po atha em to tura ngai la final match khel ni he chu muna nge kan dam chonin kan en le thei tura ngai bok ila RG Stadium mall puya tin kan soi belle lokanga hemi ni inren ni hianin soita khan ni ni somthum pakhat hian ania athei phe chonin YouTube te po te po ron vlog te kan tum tonga mi pui fans lampang te in khel lampang ni lo dewin mi pui le chevel te thei phe chonin street vote thangin ti chaukan tumanga khuate athatura ngaila ron vlog amaro chu khuwa chiata ruate surna sata khang khachoni na rem don lawa amaro chu khothani khachoni karon vlog ngei dona tin khang kha ama kan ti thin danang khan karon ti le don ni tin BVT hi an tha zeprol ani lawa MPL club te po Bethlehem Veng Thlang club nei an nia an tha player anga po hei lar de wan kola Republic po chu de thawin voinan lineup dan kha an soilok taila Republic lineup kha kan en chonin kipara RS Lomzuala oma defense laya Munes muan oma le tluang liana an oma fullback mangayale fakzuala anom boka midfielder kan en chuanin defensive midfielder dan moya awma dan moya bula hianin zirtele sisiata anom boka chuanin forward pathum kan en le chuanin forward pathum kan en le chuanin cross te kangau kha fakate fakte le cross le valpuya eflarin puya kha anita kha Republic lineup chu nim deuh me an thakop mai dan moya kha soita angkan voina khana khel thakop mai Republic midfield hi hei etan comment neu te kan share Instagram ate Bethlehem Veng Thlang midfield chu an ngam lo dewang ati te po koron comment oma amaro chu voina khanin an midfield kha aron zia to khop mai kochin ati turda dik tak aron tin ka sia coach sang zola mar tactic thabik coach thani zia voina khanin alang chiang khopin ka sia player ta khel that lo kha chu thusan ni ta sela coach angjong khanin coach tha jok kan neya kan chak jok ti kha zep role ani lawa midfielder aphui thakop mai dan moya alai taka midfielder omte defense pui tora laya omte tin zirtele sisiata an khel khop maya chuanin forward te po soi kan nechira khang kanon soi to kha ni ta engponi sela final mu nom tak tunin rin nia mu tura dona goal po alut nem le tura ngaila tu te po ani le lawang ti asoi the lawa match mu nom tak be sei phodang ti khanin football bi ka chuanin kan du to kanga he YMA Football chungchang tunlai enge ni attending riawa tunlai tong takin mipui football fan stand chuanin football Premier League te European Football te World Cup te munom ti le en thin tan chuanin amunoma chuwangin kanon soi tamdeu ni ta sela ti khanin news tanga kan kallokang hey tol chung news a hianin kan lut chawanga thlipui le ruapui thok thei laka o hi nichina karon sei zeu to khania kan chair bel thawanga tol chung news kan soi chawanga thlipui le ruapui thok thei laka sarkar in fem khur turin mi pui acha atia hi IMD kan ti India Meteorological Department Guwahati ya zirchian na neya Mizoram le Northeast State big dewa hianin thlipui le ruapui thok thei ni thum ni li borvel o turangai ania hi thlipui le ruapui na sataka sur le thok thei ani wangin hei sarkar te pon holiday hiala puang pha amaro chu voin lama kha chuanin khatiang kha nge ni boi har sat na khan tok lem lawa ru kha chu sur na sa
chuna te tlai dan suna sa maro chu engani thi la em thi pui thok angkha ri lawa maro chu ei tun kar chhote enge an chhodon nak tuk te tuk le te khochin kha apoi mo chhodon in ka sia he kha ni ta sela chon CM le union minister chief minister duoma le Union Housing and Urban Affairs and Power Minister Monahar Lal chu achena ina income ti thania sarkar lai puya ZPM man tatlum lo tia soitu he Dr. Arlal Thangliana ania he hianin sarkar lai puya ZPM man tatlum lo ti te kumina power transformer power minister Power Minister F. Roding liana soi ania kumina power transformer kanin sorping don ti te nia tin hei leimina thi te share reng na thuziak tar ti te nia heng chu helai hi kan soi le lokanga bilal rona tin ya kum somriat panga electric venga mi hi Padmasri adong ti te nia kha tin này hết lại hiện lấy lại khắp AMC na lấy lại khắp tiếng chi đâu te phủ lại bị pay cho nên này tuấn lái chوا kan soi bel le lok anga tuấn lái chوا hian ruwa asun na sa em Mizoram po hi soi tak ang khanin hei oi taka lấy lại vak te in sami kan ni wangin tlong tui te po khi tuấn na ya har sat na tlong luya te po kan to ka tui anun na sa em pam chau khai lak khopin khatiang khanin boina te kha om chowa amaro chu hei azia chhode don ni na langa achan chu leite kan laina sa em leimin te tampha in kan sa oi dewa munram lo dewa te in kan saka wangin leimin kha tiang ang chiat na kha tampha chena kha ven himna thar kha ompha tura ngai la ti khanin aba ke chu news om lawa soitak ang khanin tun na ya hianin news awang ani volleyball la ni han soidonila an khel zo chia pro volleyball league kha Anastasia electric veng an champion a basketball han tidonila under 23 veng in el nakha manin khel zo nursery veng an chakboka MSL te la kumtira an khel zo vek to nakumani le dei to boka khawang khanin news headline tur tuna ri hi chuanin lawati khanin news tanga kan kal le lokanga international rampon news mo he khovel dang timang rampon news ani chu soile lokila Gaza Strip US le Israel thlop polin chomdol na semtran ti tenia Sudan na tuishi wangin kar khat chungin mi za somsari pani thito ti tenia Russia in Ukraine hena peace memorandum thondon ti tenia China a chemical plant puaka mi panga an thi China chemical plant puaka mi pangan thi ti tenia kha news headline do chun me tin tol chung news hi kan en le lok tol chung news lampang he kan han en le lok anga ram chung tol chung ta kati ram chung ani chu kan central state lampang news deu te tin northeast lampang news deu ten en le taila pahalgam be chungchanga India blocking special session nei adu ti ten ya PM Prime Minister Modi an state li atlo kwal don ti ten ita Saudi damdoi ina MP Gulam Abi Azad da ti ten ya President in Padma award sei karon soitak kha tikhanin tul chung news kha technical problem kha kan nei zoya battery lampang kha lo chiang kwang lo kha in direct off kanan soi chun zom lenga soitak ang khanin sport news te tul chung te international news te kha karon soi zo chia
ram chung news kha kanan soi chun rom lenga Padma Award ka soilai kha Padma Shri Award kha mezowa te po dong kan lo oma arlal rona somriat panga electric veng me khanin Padma Shri donga khang te khan ta tin hei marchak news a hianin kan han soile lokanga north east news be ka hian Arunachal Pradesh a COVID-19 shikai muchuak hi kan soibel lokanga he kan soibel le lokanga India rama COVID-19 shi aron len thar le nuwa Arunachal Pradesh a thole ni khan shikai mu chua thar ani ti le te ne he shikai te Arunachal Pradesh state bi ka ten muk an mulia ron tar zelang em hi apoi mo thei khop meya chanchu man kuma khanin kan boi vak to total lockdown te puananga ya mitin mai kha ina hanin kan tom thup maya task force te kha tiang khanin englo te ngaya boi thak man kuma khanin kan boi nol to boka kha khanita ti khanin kan soi zo lo long e lak lo dewa Assam state lampang news ania SC Supreme Court in fake encounter nia soi chui chiang turin AHRC Assam Human Rights Commission shiat tir ti te nia Manipur MLA Somin Gaf Noran mu ti te ania tin Tripura ram lampang ania Tripura state lampang ania private school CCTV vo vectura shiat tir ti te nia kha tuntum news kanon update theya chuan ania soita ang khanin hei a headline deu bera chuanin kan soitak thin ang khanin YMA Football in elna chungchang a hian kan lete lokanga hei amu nom don khop maya soita ang khanin Bethlehem Veng Thlang versus Republic hei dream final te po thila mitam takin Republic he kan ring lem lawa final an lu tak pe chu kan ring lem lawa chan chu Instagram comment ka share thak det ta khanin Republic in a final lu ring kha an tam lo maro chu team tha kan ni zia alang chiang ta voina khanin team tha le team dang lambi kan ni to zia coach tha coach sang zual mar noya team tha kan ni to zia la kha chiang khopin ka sia voina khanin tin final po kan chak anga kan champion tura ngai la kha tin thil thleng thei chu kha ni ta chuanin topic danga kan kal lokang zanin chu news ngora kan soidon lawa thil chidang topic chidang karon soi bel lockdown ani soita angkhanin hei review unboxing le review kha soita angkhanin ka phone man la hi iQOO Neo 10R Vivo company ania iQOO ti hianin kan bo deuh thin mai thea tam tak mizo mi pui tam takin iQOO ti hianin hemi a company he iQOO company he ni lem lawa Vivo phone Vivo hi alara kan sejok manga Vivo iQOO ti torania Neo 10R ania hi unboxing and review kha mumal takin content channel a hian karon da bel bokanga tin giveaway te kha chang kan na tlem khop maya pakhat khanin giveaway khami visor giveaway tura khanin DJI Osmo Action 5 Pro ti naron changa comment section a khanin kha ama khanin channel tir lama khanin kan sui bel longa hi DJI Osmo kha kamang thin thawa Action 5 kha ma se tuna hianin ka change to ka action cam man hi GoPro action cam ani to kha karon soi do GoPro khanin hero model kha chi sang sanga oma 5 7 9 10 11 12 13 thenga oma khata khanin inon ringanga khamia ring dik khanin visor kha chu kan give away ti voi khatna ni dona nakina chonin ai thalo man te po giveaway winner loman don the te po kha ai tha kha karon da bel zelanga kha ni ta sila chuan topic danga kan lut chho lokang tuntum a chuanin tuntum update a hi chuanin best phone under 20,000 in India kan sathiam main karinga hi latest update ania best phone under 20,000 in India tuna hianin phone
India rama lei thei smartphone zinga sing ni man hnuai lama eng hinge thadeu berang ti kha karon soile don ani hei phone tun hai waya mamo nghe ni phone nei thale ang lo ta chu kan tam thonga maro chu mamo te o lo om ve thei ania tun nai waya lei tum tan khanin sing ni man hnuai lama tlang puin kanon soi tur sing khat atanga sing ni man inkar ani chu heta hianin athapol ho kha kanon thur chhuak le don ani ama sain aman le a phone ming le amanza amanza te kanon soyanga chuanin aba khechu khol chungchang zongjong aspect zongjong he chu kanon soitel longa chan chu video hi kai toy sam sa manga ya rei lo nan chu wangin aspect karon soitel don lawa best phone under 20,000 in India kan soit ringot don ni smartphone tha enge kan engtenge kan leyang engtenge kan thlanang ti kha man le a phone ming kha kanon soina masaberin Oppo K13 Oppo K13 hei thakop meya a release date hi April 25 April tun kuma ni Oppo K13 phone hei thakop mai phone lei tum te tan 20,000 hnuai lama lei chi ani aman hi 17318 ania chuanin an next sa chuan Realme P3 Pro nia hi aman hi 20,000 man vel che anga chhut ani chuanin next le chuanin Realme P3 thawa langa Realme P3 hi 15 tuna amasa karon soikha Realme P3 Pro tinia chuanin tonan Realme P3 hi aman hi 15979 ani chuanin next le kan kalanga Infinix Note 50s 5G Plus and tikara Infinix Note 50s ti ani phone ming hi aman hi 16000 angani chuanin Poco X7 ti topani he phone ming ania aman hi 17000 ani chuanin next le hianin lo chin chia thei chuanin CMF phone 2 Pro CMF phone 2 Pro ti ani aman hi 19000 ni next le chuan Realme 14T ti ania aman hi 15595 ani le next le hianin Realme Narzo 80 Pro ani le aman hi 19998 ti nen zia kha next le chuan Realme 13 Pro ron lang le aman hi 19399 ania next le hianin Lava Blaze Duo phone langa hemi hi aman hi 16998 ania next le hianin Xiaomi Redmi Note 14 5G ti ania aman hi 17998 ania next le hianin HMD Fusion phone ania aman hi 19000 ni next le chuanin Samsung Galaxy A16 phone alang le Galaxy A16 hi aman hi 17000 angani chuan next le hianin Lava Acne 3 alanga aman hi 20,000 vel che ni next le hianin Realme P2 Pro aron lang le aman hi 18695 ani le next le hianin Realme 13 Plus aron lang ve le man hi 19949 ani le next le hianin iQOO Z9s iQOO he Vivo lampang ani Vivo iQOO Z9s he aman hi 19000 angin anzia ka next le hian Moto G85 aman hi 16149 ani le tam takhop mai kan soi bel zelang OnePlus Nord
CE4 Lite OnePlus Nord CE4 Lite aman hi 17997 ani lea next lian Infinix Note 40 aman hi 16399 kha zong kha ni karon soi ho kha kanon chin chia in kasia kha ho kha sing khat le sing ni sing khat atanga sing ni man in car phone thazol pui smartphone leitum de ta na phone thazol pui enge kan thlanang kan leyang tia ngai tuana seng tan chon in tuna kanon soi ho kha lei a fu ber don ni e a thapol tuna karon soi ho he a thapol tak takan thlan ho ani to a aspect zong zong ena a tha ho kha ni to kha kha tun tum update a soi ta ang khanin kha kanon soi ta treu maya anexa hianin tun car top lampanga hianin hei final te po soita ang khan football final te po kanon update le tura ngai te la tun tum video segment bi ka chuanin khan kan du tok photanga subscription kha kalno deal bel le ni sela hei naktuk te soita ang khanin Friday ania Friday te Saturday te ni chodona khuwa athat deu chuanin bike ku kanon review lenga khoi mun te mo kan kalkul na te kanon soi lockdown lawa khoi mun mo kanon kalkul na te kha kanon da bel le dona tin ka channel khop maya visor thar soita ang khanin a sen visor sen kha kamang to chuanin anal zo ka wangin slider pani te ka vua slider pani ka vua kha ka thlona ati nal zo ka wangin slider kha ka thlona chuanin visor sen kha a looks po adang deuh to a anal sot meatin khami a stock side glass te meang side glass ori a stock kha kamhang ri lawa tuna ri chuanin convex angchi kha convex glass angchi kha kamanga chuanin tel tai di chu langa yatin kar le lama hianin soita ang khanin kan be sei angi chuan ani chuanin high security number plate kar le lama chuan kan vo thei nge to rangai la transport Aizol district transport officer te meang Aizol DTO te pon menon pengei to rangai la number plate pa ngai nen kanon vlog thei trep to ni kha ni pot sela next video kanon le dona final chungchang te result kha kanon update liang thanks for watching kan ti top potang